आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi na pau pajari ahanbada maruoiba pau Manipur Vidhan Sabha gi ngarang pangthokiba kendra mari gi maraki mikhalda sada marfudra mathoi dasmik manga mari yauna botha danaki Manipur da COVID-19 na naba mi gi masing lising kun hen khre pharakpagi sang na sada marfumdoi dasmik sino ani yaure Bihar Vidhan Sabha gi ahum suba amadi aroiba tangka ki mikhal gi vote sada yankhai manga dasmik ani gi sang da thadanaki amasung Joe Biden na Amerika gi nifutaruk suba Rashtrapati oiragani Laibak asina malemgi laisat oriba COVID-19 gi mayokta punna amata oina lanthengnari lamdam sigi miyamna sakhangnaraba miyo kyana su lantheng asida mai paknabagi damak Akashbani Imphal gi ipau gi kuthangda mipum khudingmakna araiba thawang ahum face mask uppa amaga phut taruk lamnana leinaba maimit amadi khu satoina hamdoktuna tarutanana thamnaba apil tauri lisingani kungi popular queen of universe amasung lisingani 18 gi Iowa Miss India gi second runners up Jessica Laisram gi apil Ahanbamagtada All India Radio butabiriba khwaibumna makbu Jessica Laisram nei koknona khurumjari Hauji COVID-19 gi laijet asi pak sana sandorogli basigi yenglaka Aikhoi khudimagna virus asidagi ngakthoknaba tangai fadaba niyom ahum nganga chapminasi Ahanbada yumdagi mapal hek thorokpaga face mask upiba ani shubada mi amaga gi marakta foot taruk ki social distancing thambiba ahum shubada sapon amadi hand wash sizinaduna khotsa sengna hamdokpa amadi tarutanana leiba kauresi vaccine asi puthoktir faubadi jackson ba haibasna khwaidagi faraba hidangni haibasi miyamna hena khangnarwa famni maram aduna aikhoi khudimak wafam singa singa ngachminaduna laina astagi ngakthokminasi haijari miyam pumna makpo amukana khoirumsari Hauzik mapung oiba pau Manipur Vidhan Sabha gi ngarang pangthokiba kendra mari gi maraki mikhalda sada marfudra mathoi dasmik manga mari yauna botha danaki mikhal pangthokiba Vidhan Sabha kendra sing adudi Wangoi Lilong Wangjingten tha amasung Saito Vidhan Sabha kendra ni Lilong Vidhan Sabha kendra da sada marfudra humdoi dasmik ani mapan Wangjingten tha da marfudra dasmik nipan taruk Wangoi da marfudra mathoi dasmik ama mapan aduga Saito kendra da sada marfudra dasmik nipan gi sangda botha danaki COVID-19 gi laisat asigi yangduna mikhal asida akhanaba section thorang kaya lokhatki mikhal asida punna voter lak ama lising kunthra manga henbana mirep taramathoi gi rajniti gi marai baklep kani mikhal asida Imphal West ki Wangoi Vidhan Sabha kendra da mirep ahum Thawbal jila gi Lilong Vidhan Sabha kendra amadi Wangjingten tha Vidhan Sabha kendra da mirep ahum aduga Kangpokpi jila gi Saito Vidhan Sabha kendra da mirep ani lamba taunaki Vidhan Sabha kendra mari asigi maraki mikhal gi vote masing tha sigi tarada thigani Manipur sarkar gi makhada thabak tawriba civil servant sing gi oina afaba lengak sasan lehenabagi damak singthaningai oiba thabak tawbasingda Chief Minister's Award for Good Governance manapi nabagi scheme ama hodokle miyam da paksana kanagadaba maongi thoidok hendokpa thabak tawba amadi project na singba paikhatpa sarkar gi karmasari singda mana asipi gani haina rajya sarkar gi zerola mana hairi Manipur da COVID-19 na naba migi masing lising kun hen khre pharakpagi sang na sada marfumdoi dasmik sino ani yaure raijagi COVID-19 command control room nangarang thokiba serolamada hai pung kun mari gi manungda record oina khwaidagi yamba sangda mioi chatruk kuni thoi COVID-19 dagi naba phaduna discharge tawki masiga loina na laina asdagi naba phakhiba migi masing lising tara taruk chatre tara mari yaure Haukiba pung kun marida general population dagi mioi chani kun taruk amasung Central Armed Police Force dagi mioi tara mari punna mioi chani ni phunaung na COVID-19 positive oikibaga loinana apunba positive case masing lising kun henduna hauzik lising kun chama kun thama thoi yaure mioi ahum nauna sikhibaga loinana laichat asidagi sikhiba migi masing sama marfutara mari sure Nagaland ngarang nauna mioi chama kunipan COVID-19 positive oikhre masi tharaga raijadu da positive oiba masing punna lising mapan chamri yangkhai manga sure Haksel Mantri SP form na hai ngarang mioi yangkhai mari naba phakre naba phakhiba masing punna lising nipan chani nipumapan yaure haujik raijadu da active case lising ama subna humbudra ma thoi leiri
Meghaloi da ngarang COVID-19 na naba miyoy ani sikre, masi tharaga raijadu da COVID laicata siba migi masing punna merphudra humdoi sure. Sarkar ki pauna hai, miyoy humpunipan nauna positive oiki bagaloina na hauzik active case da miyoy chamapan merphudra mga lairi. Raijadu da COVID-19 dagi naba phakiba punba masing lising nipan chamapan yankhay mapan sure. Assam amsung Mizoram gi marakta ngamkhay gi matang da yenariba sing adu athuba matamda sarkar gi thakta loisinaba Assam की मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ना केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह का टेलीफोन की खुथांग द वरी सानखरे श्री सोनोवाल ना ngamkhai gi wathok ki matang da hauzik oriba phibam adu gृह मंत्री दा पाउदम खी मदुगी ममांग दा ngamkhai gi hauzik oriba phibam gi matang da Guwahati da ngarang mifam pangthoktuna श्री सोनोवाल ना hanne yengsinkhre ngamkhai lamda madu da hauzik oriba santi raksa gi phibam laksinaba मुख्यमंत्री ना राज्य की DGP da khanghan खी tabiriba pawase akasbani Imphal dagini बिहार विधानसभा की अहम सुबह मध्य अरोइब तांका की मिखल अकनब सेक्शन थौरांगा लोइना शांति ओइना लोइसिनख्रे मिखल असिदा सादा यांखै मंगा दशमिक अनि अनि की सांगदा वोट हदनखि हाइना पानरी राज्य तरा मंगा की विधानसभा केंद्र हुबुदरा निपांदा नुपी मिरेप सामा तरा यावना पुन्ना मिरेप लिसिंगमा चमरी सुबना मरीना लंबा थेंगनखि वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट की मिखल द मिरेप तरेना लंबा थेंगनखि अरोइब तांका असिदा बीजेपी न सीट 19 मंगादा जनता दल यूनाइटेड न सीट 19 तरेता विकास शील इंसान पार्टी न सीट मंगादा अमसुंग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा न सीट अमदा लंबा थेंगनखि आरजेडी न सीट 93 कांग्रेस न सीट 23 लेप पार्टी न सीट 3 मिरेप थागतखि अमरोम द एलजेपी न मिरेप 92 आरएलएसटी न मिरेप 12 बीएसपी न मिरेप 18 अमसुंग एनसीपी न मिरेप 38 थागतखि भोट मसिंग था सिगी तरादा थीगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा गुजरात की हजीरादा रोपेक्स टर्मिनल संगागनी अदुगा हजीरादगी गोगरा फाउबगी रोपेक्स सर्विस सुलम थागनी ट्विटर द थागत पवारोल मदा हाई टर्मिनल असिना सूरत अमसुंग सौराष्ट्र की मरक तैसिंग लंबीदा समनहन बंगम लगनी अमरोमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हयंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा वाराणसी द तोंगा तोंगान बसौखा थोरांगी प्रोजेक्ट के संगागनी अमसुंग जात्रा हुनगनी प्रोजेक्ट सिंग असि पुनः लुपा कोटी 730 संगना पाइखतपनी प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट सिंग असि की बेनिफिशियरी सिंग सु वरी सानगनी संगागा तौरबा प्रोजेक्ट सिंग अदुगी मनुंगदा सरनाथ की लाइट एंड साउंड शो अपग्रेड तौरबा लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल सीवेज का मरी लेनबा थबकना सिंग याउरी जात्रा हुनगदौरिबा प्रोजेक्ट सिंग अदुगी मनुंगदना दशा स्वामेत घाट अमसुंग खिरकिया घाट नौना सेमगतपा पीएससी पुलिस फोर्स की बेरेकना सिंग याउरी जो बाइडेन अमेरिका की 93 सुबा राष्ट्रपति ओइरगनी राष्ट्रपति की मिखल द महांगना रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप को भोट चनी 63 फंगदुना माइथीबा पीखिबनी इंडियन अमेरिकन कमला हैरिस ना उपराष्ट्रपति ओइरगनी श्री बाइडेन बु राष्ट्रपति ओइना दुगा कमला हैरिस बु उपराष्ट्रपति ओइना खलकपदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अमदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुंगाइबा फंगदोखरे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो नंगरांग लेबाक असिगी ख्वाइदगी नौबा ऑल वेदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 01 माइ पकना थगत पंगमख्रे PSLV-C 49 रॉकेट असिना अतै कस्टमर सैटेलाइट मापन सु माइ पकना पुबंगमखी इसरो की मकोक डॉक्टर के सिबन्ना सैटेलाइट असि माइ पकना काखतपा ngamखिबा दुदा मतेंग पांखिबा साइंटिस्ट इंजीनियर अमसुंग टेक्नीशियन सिंग बुथागत फंगदोखरे सैटेलाइट असि दीपावली कुमै की मांगोइना थागतखिबनी मेंबर लेबा कयाना सौगत पगलोइना भारत की डिप्लोमेट विदिशा माइत्रा यूनाइटेड नेशंस की एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजेटरी क्वेश्चंस ACABQ द खनख्रे मांगना यूनाइटेड नेशंस की थबक थौरम द हकथेंगना मरु ओइबा थौदांग लौदुना भारत की माइकैदगी थबक कया पांगथोकपा ngamlagani IPL क्रिकेट की अनिसुबा क्वालिफायर मैच तंगसी सनराइजर्स हैदराबाद का दिल्ली कैपिटल्स का अबू धाबी द थेंगनरगनी मैच असी के अथोइबा टीम मदुगा लेबाक पोपु नुमिता मुंबई इंडियंस का फाइनल सानगनी लोइसिलकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba फेस मास्क उपा फुट 6 लापनाना लेबा खुसा अमदि माइ मिट तरु तनाना थंबा हाइबा संबा थवंग अहुम सिंगांगना चप्पिनबा अमुक हना निंगसिंगजरी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हना मणिपुर विधानसभा की ngarang pangthokiba केंद्र मरी की मरकी मिखलदा सादा 38.5 मरी यौना भोट हादनखि मणिपुर कोविड-19 नाबा मिगी मसिंग लिसिंग कुन हेनख्रे फरकपगी सांगना सादा 39.02 यौरे बिहार विधानसभा की अहम सुबह मदी अरोइबा तांका की मिखल की वोट सादा 55.22 की सांगदा थादनखि अमसुंग जो बाइडेन अमेरिका की 93 सुबह राष्ट्रपति ओइरगनी
पाउ लोइजरे।